Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kejela Meghalaya kedai ke wei ni kejela pok keri India ke babon tam ki bre ki ba pendon kam iki jajing di basna na Duma bat kat kum ke Ïalap jong ki start wat banyak laong ba kejela kedai ke babon tam ki bre ki ba pang na ka daw jong Sikret Duma kumta ke Meghalaya Tobacco Control Cell haringkat ke Samban Foundation pat kum juru ke tenat puli puthi kila penlong dekat rally against tobacco haringkat ke signature campaign halor ke pang ke baong My Meghalaya Tobacco Free Meghalaya. Ya kini ke rally la penlong kerpang ki school nado ki lower primary ki upper primary secondary hado ki higher secondary. Ha West Dentia Hills kini ke program kalong ke isong shin ha ka baki Khynnah school haman ki block kila mi surong haringkat ki plakat bat ki jingtho ye ki kentien maham halor ke Jingsniew jong Duma Sikret Biri bat ki wei shusho ka bakham itnat ban sakhi haka rally against tobacco kalong bagi Khynnah ki balai simbenta ki riam ye ki jing riam tenrai ke jat benreu khasi jantia bat garo ka ba peni ya ka dak jong ke Jingsniew sarong ye ke jinglong kerpang ke jat benreu bat kumjuru ye ke jela.
kali yang yang pencing pajak uni tobacco pensik bahau jing yang dulu. Te kepat pajak atau noni tobacco mi cubun jadi kejut like kamu kanser. Te ni Meghalaya yang tak ada bon lagi kejut diwa ini ke jindi tobacco Biri Sikret bejur bahaga. Te kepat ikiwara kamu ada yang ini ni Jingsniew yang yang cinta lang yang yang penduk pendam yang tobacco. Te ada ni.